usuhlala kahle usuyibona uyaphumela usuthola namatoko ubuye emakhaya awugqonywanga uphalaziswanga ufika walala ihlala lesihlala kahle makubeka umuzi usokhaya ufika agqiba ihlala makuphuma umuzi wendodana uya nehlala nomhlwehlwe osuka ngala kuyogqitshwa kubeka umuzi asiyazi lento eyigubhu iyisiko. Oh, nginibingelela la uDr Mhlaba lo emlazi kwaW surgery. Ake ngikhulume la ke ngichaze maqondana nezigubhu. Oqala nje masikhuluma ngesigubhu sikhuluma ngoselwa, isigubhu soselwa esimila phansi. Lesigubhu soselwa esimila phansi isigubhu esingathi siyithanga. Lesigubhu sakhiwe siyamila ehlane similiswa umdali, siyindalo, siyimvelo. Njoba siyimvelo lesigubhu siyahluma njengezithelo zonke kodwa manje mase sivuthiwe uma uthi uyasibheka phakathi akukho fruit ongalidla kodwa musibheka phakathi sinomoya. That is why ke isigubhu kuukuthi isithelo noma simisela ukuthi siyisithelo sikamoya. uNkulunkulu usinika ukuthi sisebenze ngomoya. That's why is accommodator imimoya ukwazi ukuthi kwakhelwe imimoya ehlukahlukene phakathi. Kudala ke ukusetshenziswa kwaso thina sizwe samanguni besithathwa lesigubhu sikamoya silengiswe emsamo sibe isigubhu ukuthi sihlanganisa nomdali. Esinye isigubhu ke esenza ukuthi uhlale kahle esehlala isigaxa sehlala ihlala liyadliwa kodwa ukudliwa kwehlala futhi siphinde futhi icontainer yakhona ibe nomoya phakathi ngoba iba empty uma selidliwe. Ihlala siyathi liyathathwa ngoba lona lesigubhu esinokudla ligqitshwe phansi emsamo ngokwesini bese kuthathwa uselwa lulengiswe phezulu. Yilapho ke thina sizwe samanguni besithi masihlabile from esibayeni inyongo bingaveli ichithwe phansi bithelwa oselweni malithelwe oselweni ebesithelwa phansi kuyihlala ngoba ihlala beligqitshwa phansi emsamo ngoba ihlala kahle lisuke esihlahleni isihlahla kuthiwa isihlahla sesihlala kahle sibizwa kanjalo. So umndeni kufuneka uhlale kahle ube nokudla ngoba ihlala linokudla. At the same time kwezikamoya kukhona uselwa phezulu uselwa oluyisihlahla sikamoya. So imimoya la ekhaya yabangasekho kufuneka ibe accommodative ihlangane. Kuyihlanganisa sithela inyongo kushone ukhokho noma ukhulukhulwana, sithela inyongo sekushona ukhokho, sithela inyongo sekushona umkhulu. Labantu abama head of the houses bane privilege okuyothela inyongo lapha. Buka ukuthi isihlahla sikamoya mase ithelile inyongo afuthe ngomoya wakhe umoya wakhe uyolenga phezulu. Shothi kunomoya kaMkhulu la umkhulu mengaseke seshonile whoever is going to take over arane lesisigubhu somndeni uzothela inyongo bese yafutha afaka umoya wakhe okusho ukuthi kulenga inyongo ezimbili umkhulu ongasekho sekulengezalo osekho namanje useshisa. Shothi ukuxhumanisa imimoya kwakusetshenzwa usela. Kwafika ubuhlakani ke bokuthi nje wasabe bahlatheni kunezihlahla izihlahla zinobuhlakani bakhona khona onhlanhla emhlophe khona oduma phansi abawubiza indumandumane bebewubongela kube khona omoyelela kweliphesheya. Lezo hlahla lezi ihlahla zobusoka ezinye khona omdumo wamabhuku namatshitshi insizwa zobusoka. Fine lezo ihlahla ke bese zithathwa zenza umqotho ngokuhlakani ke bomndeni ngoba sifuna ungahlulwa izintombi la ekhaya mase sifuna omakoti bezela ekhaya sushayela umgubo uma siphala sabafana bala ekhaya lempuphu le khona ethelwe kancane lapha esithela khona inyongo senze ukuthi umfana wala ekhaya ngabi nezibhadi lokuhlulwa izintombi lapha abesebizwa igama ethi isigwadi kodwa uselwa olukuphi lolo esimbika kulona ukuthi usekhulile useyinsizwa sekufuna ushela intombi ilo laselwa lweyinyongo lisemsamo. Uselwa luyisiko alikona ukuthwala lokho okuthwala sengena ekutheni manje sesiyaganga sethatha umuntu uselwa useyemathuneni useyohlukumeza imimoya yeminye imizi useyayigqilaza ubenza igqila labantu zokumnika imali. That is why kunama consequences ukuthi umuntu othwele ngamathuna ufakabi mase benzelwe imicimbi abantu bamenyezwe makubo babuyele emsamo ufakabi sebeyizitha labantu okade ubaqilazile sebebiziwe imimoya bisise emsamo sebebhekene noselwa lwakubo phansi kunesihlala kahle. Inyongo mubuka kahle ithelwa phezulu bese ithelwa phansi kodwa lapha yaphezulu oselweni ngoba indawo yemimoya eyimfihle kuthiwa unkatha lwamathongo unkatha lwamadlozi ngoba amathongo ahlala emsamo amadlozi asegcekeni
kuhlukaniswa yini umuntu oyidlozi yilo sabuya ngezidlozana olwa nokuya emsamo yoba yithonga lala ubuthongo. So leya ndawo ila kuhleli khona amathongo ebusa phansi kunehlala elisebenzisana nezihlala kahle. So okusho ukuthi ma uqeda kubuya inyongo lapha ekuhlinzwa khona esibayeni awuyitheli lapha emimoyeni iqala uqala uthele phansi la kwisihlala kahle ukuthi awuhlale kahle lo mndeni ube nokudla ngoba isithelo sokudla ihlala. Uma uhamba ehlathini ukudla ophila ngakho okunika umdali sidla amahlala awulambe ehlathini uyasutha ampunge ehlala ubheke umdali uhlale njalo enoxanduva noma ezibekela ukuthi kufuneka abantu baphile. Akekho kuthiwa alikho ithuna lendlala ngoba ngisho ungahlala ehlathini uzodla amaselo udla indoni udla amatulwa. So kwakhethwa ihlala ukuthi ukuze ngoba isihlahla sesihlala kahle umndeni awuhlale kahle. Uma unenkinga eThekwini sesixakekile la ugoduke emafama abenza into eningi uthatha uyise kagogo kuthiwe phu ucansi ulalisa ucansi into lala la uvuke ngisho ubugulu ususindile kodwa awazi wena ngaphansi enhlabathini kugqitshwe ihlala lesihlala kahle. Uyabuya impilo yakhe iyavuleka usuhlala kahle usuyibona uyaphumela usuthola namatoko ubuye emakhaya nje awugqonywanga awuphalaziswanga ufika walala wabuye ekhaya ihlala lesihlala kahle. Makubeka umuzi usokhaya ufika agqiba ihlala makuphuma umuzi wendodana uya nehlala nomhlwehlwe osuka ngala kuyogqitshwa kubeka umuzi. Asiyazi lento eyigubhu iyisiko lokho osekuthiwa siyadayiselana sekuyinkinga ukuthi manje sesenza ukuthi sebeyathwebula abantu. But uma mina nje kwamhlaba ufuna ngikwenzela isigubhu ngizothi asiqale emsamo sibheke ekhaya sibheke ekhaya bomama sibheke privilege sibuze ukuthi kuhamba kanjani then bese siyobeka uselwa lomsamo lenyongo zohambisana nezidalo ngoba lo nomsamo lwezidalwa lamathongo luba inheritance esalela ngisho izizukulwane leli lasemathuneni ekuhambe kumenyezwa abantu umuntu ku crack stairs esasakwe ngalonto scrack eswelephekwe ngalama truck ekuhluma utshani amboze ngoba umuntu useyakhala sebeyala ukuthi sigqilazwe for 15 years sigqilazwe lo muntu abantu umndeni ethi ngakabi namandla okusibuyisa isilethe ekhaya. So issue yegubhu ihamba kanjalo. Isigubhu soselwa isithelo sika moya esenziwe umdali ukuthi sihlalise kahle umndeni sihlanganise imimoya yabangasekho. Yeah. Nami mangifika nje emakhaya ngafike ngihlala mase ngiyoyiqhubela nje emsamo izinto bese ihlala kahle. Ihlala lasemsamo ligqitshwa mhlazana kwenziwa umsebenzi wokubika umuzi. Umuzi mawukuthi nenana ahlaba inkomo kwadliwa kwasinwa ingoma akuphelelanga. Sekufuna kube ukuthi ngoba asasingazi senithatha noma kwisibhuzaza nasembuzi seniyobeka isihlala kahle ukuthi nomndeni awuhlale kahle wabikwa impela uyaziwa kodwa inhlala kahle ngeke nibe nayo kungazange wenze umsamo. Ilento abathi abantu ngiyokulungisela umsamo. Umuntu manje okulungisela umhlaba afika kade kunqunywa imbuzi naye kube mkemdliwa inyama nje angalenzi isiko lesintu. Ngoba phela thina bela bendabuko simela amakhehla asekhaya amadala angasekho ukuthi anibonise indlela ukuthi asiveze izimfihlo zokhokho nomkhulu ababenazo. Angithi yabona nje lenyongo ethelwa phezulu oselweni abayazi abaningi ngoba umkhulu sokhaya uyithela yedwa. Omunye ngezizathu njalo zokuthi la emndenini asazi khona abagangile abangavele basuke bayoyintshontsho mekwa intshontsho usethathe imimoya yonke ukhulu nokhokho nobani useyigcimeka endaweni yakhe sesihlupheka sonke. So kuba yilo muntu osokhaya naye mase ezizwe ukuthi asaphilile uintroduce omunye la ekhaya ozoqhubeka nosiko okuyena ozonika isandla sempepho kuthi unika isandla sempepho unika isandla sempepho athi unika isandla lokuthi unika isandla into enkulu kabi ukunika isandla ngeke nginqume zama ukuthi usuyothela lapha ngesandla sakho la kwakuthela khona okhokho nokhulukhulwane bethu. Umkhulu khona lapha ehlaleni lapha phakathi mangabe lesigubhu lesanoma ngabe sebesibeka lapha phezulu emsamo ngaleli ihlala lela balungela ngaphansi. Yes. Kuvele kubekwe nje igobolondo nje noma khona into ezithize ezifakwayo lapho phakathi. Kukhona ubulawo kuthiwa besibongo. Ubulawo bethu nje thina bakamhlaba izihlahla zobuhlakani bethu ukuthi mase singcwekisana nezinsizwa sibanga intombi thina kithi ke sakhetha ukuthi sijahana nemali kakhulu. So thina sabheka lezi ithelo lezi zihlahla lezi ehambisana nokudonsa isihlahla imali kunomqotho wemali. Ukubona efamily nithothi ifamily abantu bakhona uma ethi ngoka sibanibani uthi hey uyabonakala uyayiphatha imali ingoba uselwa lwakhona emsamo lunezihlahla zemali. Omunye kuthiwa wakabana uyisoka wena ke ngikuqoma abantu bayaqonywa izihlahla zakhona ezikhiwe ehlathini zitholakala kanjani nalezi zihlahla
saphuphwa ikhehla mhlambe laba umqalo wesibongo lase liyayiqotha la ifa leli khehla kufuna lenze sure ukuthi litshela okhulayo makukhulisa umfana la ekhaya noma kukhulisa intombazane noma emuliso enziwani ile lobulawo egeza ngabo ephalaswa ngabo ihambe namantombazane emfuleni awuvela uyogeza ngenyongo nemswane njengoba bethe kunomqotho wala ekhaya wesibongo wakacela wakamkhize wakamtshali wakamthembu banemaqoqo abo ngokuboniswa izidalwa zabamathonga abangasekho ukuthi umqotho wala ekhaya yilo. That's why kubalekile ukubambisana ngomsamani umndeni. uDr Mhlaba uyatholakala eMlazi kwa W section isejari le umuzi ngise Hillcrest nasesidweni imizi mibili but isejari semlazi kwa W and ku Google map si register i-direction vele uthi nje kwaMhlaba traditional healers inkosi yamanzi bese uthi Dr Mhlaba iyabe siyakungenisa ku navigator ikuthatha izikubeke egcekeni muza kuthina nje udlula iBhubesini lodge umphebe weBhubesi umphebe weBhubesi lodge la silalisa khona abantu abasuka eGauteng Mpumalanga province obasebenza abantu abasuke endaweni ezikude kakhulu kodwa ngingajabula abantu bangene kwi YouTube channel yethu ithi kwaMhlaba TV YouTube channel yethu la ubona khona zonke izinto ezenza usiphinde na ku Facebook Samuel Mhlaba Facebook wami lo ebese kuphinde kuba khona ku TikTok sikhona kwa Dr Mhlaba bese kuba khona omunye TikTok wase enkonzweni ngoba ngiyasonda ebandleni lama Jericho ekuthiwa uJericho International TV.